exciting. Very good morning, Babu. Entra binaka. Kau di wapo kitu kau Kosa bayar? ngono ay kailangan. Draki bata-bata da ngono ay tiko. Kandi na sa lako may nandrake bata-bata na? Iyo. Pero mi andra ba matagal ay Kemro sa lomani Kemro sa nga. Kandi. Kemro andra na vida. Kaya Babu, every morning, kaya saya 3 o'clock in the morning. Pide bab. Koi ko. 4:45. Koi ko andra 3 o'clock tokululo na num do yasa. Ay? Nah, Bab. Toro, Silibinaka, Yani na Isulu. Asa tell me one thing, Michael. Balata 4 o'clock sala ko may na pick up. Yeah. Ay? 4 o'clock sala ko may na pick up. Acha, very good. Kaya ondo yanda Balata na pick up Babu kita na transport sala ko may daro wala nga kele 5 minutes. Iya. Kaya ko sambera 5 minutes. Sala ko. Sala ko na transport, you find your own way. Habang dogan may. Ay? Birika. Kembel sampai di sini wawan to nagkinay ngoda na rin. Asa, koyo matagalele ya da ba 5 na kaloko. Oy. Na nunggu body clock sa bakay na Body clothes. sa bakay Tune in to wana. tune into ben nunggu frequency. Tengay Kau sabi tutukon na chikon dragi sen dragi vinaka Iya. ata sen bata oy ko na yan ranganan na time yan di na siya nga Tina. ko kung ngayon na nakaloko sa nanguna don sarang baka na alarm clock na ikosin you don't need the alarm clock Iya. iko na mata na 5 na koloko ng dola semba ni sibya na yang gona ang do baya 5 na koloko ng dola Iya. o chingaya badi mata baklang Sa siya to niya si mata batulo niyang gona wabo kito nga Awe kaya 5 na ko sabi yan ramangin, retala na tutubyo Mrs. Babu. singay Kaya naman ko awa mo yan ramadong kayong bomba tayo. Koy ko may kailan mo 3 o'clock ko yun kasi alarm clock Sangay kaya wala na 3 o'clock sa yan ra. automatic Automatic. Sonongaw na Saturday sa singita ka Sa Saturday sonongaw na Sunday sa singita ka sa Chico Bale 3 o'clock sa am. gay o jinga dabo tali Iya tayo ko sa rin today is Saturday or today is Sunday mo de tala bale. Una body sa newsfeed, Time sabihan tamo me mo de sa singiraw. badi ken rutoso ito Kaya pa po na time sa yan ra 3 o'clock in the morning. Try to go back to sleep sa singiraw. na Kau salah kotok kana cheese, sangkan don ka breakfast. Pero Kaya sa yan ramay, ronan bilaway lelebu. ha Bida na kaya na sit up, press up. Kung Tama, an raman naman takal runan bilo kabaway ngay runan goda. Lalobiri. ko matagal ay exercise Sit up chico, press up. Sa kalibu chura kite. Sige ang tambi. Doon naman na yan exercise chico. na Iya. Oy ko exercise, matagal. may gali ko sa kila ko rida na pusi Yeah. ba't ka na kuli Right. nangona iranda po kina Iya. ko mara dito nangona ira ayan ra kina may tayo ni kaira da ba ira da kaba Oh, stretch man na. ko sari Sit up. sit up meron to Sit up na pusi melua. Iya, kaya sandore na pusi Iya. na kuli na time ko sa lying down na time sa tudake ko sa bangandre man na yung ono bang. right kenta to me bata lang ay Iya, hindi na. ele puna tama tayo mati nang go iran duri nga nang na non to kila modera o yan raga bango vivi val sili vivi val curro vatolo kila iran bera chico Iya. Kandina. ya na kau tamay na mati ni uto Iya, kandina. Semberi ready na yung sa. iko sa presa Iya. Topole amin ito ira barong ko nang go pwede irso pwede dabo ko ng dalindam dabo barong ko ng cheche ko barong ko babu Iya. iyo roho naman ng go stretch man simbere ko level silgo kadi ko na Tommy o pony o samu lesani yan ramay Kamdo se ba derecho ko na tutubi at kena loko-loko. Time yan raman da tuta kela kutumba bakan reman na yang bila ka bangko stretch man da. Stretch manda o tinga bitarana ya bam. Stretch ba binaka. Wala yung na stretch. Wala ka na push. Reda na push do stretch. Kasi nga nung to push libang araman do na pushing kisaraba na push may stretch. Right man gini. Stretch na pussy o stretch baka na pussy.
O tinga kay lako libalsil taram tawel. Kasi nga takam so na kaival. Stretch baka na pushi sili baka na koli. Siya nga sili baka na may na. Right ba kini? O tinga lako balsil takam na ker libuke no muna libuliman rai se babo. Right. Ker ira na bongo ira na tumbo talaga ira mada pada talaga may kali parents talaga. Yan rabang ko stretch. Kung ba di landebi wachi mo talaga yung stretch tali na matanggal kawan. Right ba kini? Ko sa talon ko biyaw na no, doon boxing promotion sa kita ka. May kali may nandi. Yeah. Ngondo na nunggu karuang ko Freddy Chan. Ko boxing promoter. Right. Oh, ako na South Pacific Boxing Promotion. South Pacific Boxing Promotion. Erto rambalaga na bibado, kwacho sa bibado. Kwacho sa reda chiko kwacho patikin do na boy may soro komba may ba. Sabi na na liba main bab na. Kira-kira nga may kuni off na di na i-presidential pack. Bata ka bibado ko, kwacho tamata kilangan gesa makilalay. Kaya off na di na ba pero ka ba tulo na liba. Kemdo na sa chiko may nandi na sa pagra may low toka singo toka western side na kakuning wala ba na South Pacific Boxing Promotion sa kita ka may na Prince Charles Park may nandi on Saturday night. Right. Kaya may sara bida na tikit may gali. Kung sa singa kila bida na tikit. But ko taka ba na competition na? Ko na taka ba na competition? Kaya taka ba ni ko na competition on air kakina ni mataka me da ba ni Singapore rombuka bikem do manaya sa sabara tarang chuka ni sono taro iko na kay somo chuka man taro babu sa na rawan ni ko na winta ka sono tikite ni sarbi badu and South Pacific Boxing Promotion. Kekem do be badu talaga do la ko may. Feel for me na public convenience ke loray. Binabaliw Mike, binabaliw Rocco. Iya. Na kemdo sa stretch ochi. Kero sa stretch odi. Kero do ado men studio kero stretch tale. Quando la come do reda chico do na pusi chico ranum do kapat. But that pussy don't stretch be. Kero pusi buzesa. Thank you very much, Babu. Na Babu the Meme, na makai na singa ni Mataka. Veto koni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?